tik 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 hajuli tutual ka winulo hangea matika kara ya chel no ta chel radio al qaeda ki an otangalo kitiro chwalo la biachara mo achil mo yue kigulu siti manyela renzo kelo ivuch pe chabira rio petiro ke wetland. Honorable Jara Mapenduzo MP Megulu East tiro nonga appointment manyen ki board president Yoweri Museveni. Mego Betty Hawolu Chana MP Megulu City utiro nonga Howard maaki board action 8. Latela mo achil madaho utiro ruin daho bang lemono inyim lubol kui ikar ma en ucherka yenye kui mechung machala maya. Lo weng tika bino kore ke kore. Luak Megulu City of Oit twal tela pa government mi Uganda pe chwalo la chomo achel iyo kol pe chabira yari okolo la dirman mangene ki nying dak la biachar matera da manye Lawrence Okelo niki tiori manningen pe chabira rio mabidu ki kotwe ni nda pa we bichil medio ma pa we rio imwaha piera rio ki pieri we ngwen Lua guare ma beru chok Igulu City Council wajani la dirman of facilitating beru pa City Council da miyo ki City Council chiante ma o million adek kulo ma beru te meki light ray manonge la cho kon mana we holo tela councilors magogamo chiante genti ka ngoy chatida e witien gi lok ngur karma dit ni la dit bena facilitating word pa mea makombe chawani uchiro tie ilo mawaro inge penyo dok mea tiro wacho ni en chiente mala dit tikere rom ki pocket money ne ma ene chier mer ka bango kere kira ilo mawaro mapat ki meno Honorable Jara Mapenduzi machung peluak me badege la ibu tiro nongo appointment manyen ki board Yoweri president mi Uganda la dit man manoti opposition bele pachung ki gamente ni kitiro gane matera dida kun la dit lobo mine kero weng mi doro kit mi strategy mi kato kui mi 2026 dak ben be mi biak me le mamite pi doro kui papati mi hena re matiga bino lok man mo bino kitela palatina chule chili ken mangini tela Honorable Mapenduzi ni otiro mielo tutwal kom tutela hena re mateka dida yunge neno ni president chiki kero me chimo la tela mapat maben pe ipat hena re man umiyo ker mateka de dabor opposition magiti Uganda ni kairi kabiti pigi maho bandera pa henarem gin giti ker mikato kui madira de da ikui matika beno mapat beno kimeno mego bete aolu chan woman member of parliament machung pilwak Megulu City e parliament me Uganda utiro nongo award keyboard dul mi action 8 yunge and mini Howard machalo daho moti mateka de da pilwak me Uganda olo mego man makibora ni mien gulu mabena tiki chance would mateka dida mekato kui matika bino 2026 looking ga tiro bora en mateka dida pekire manu ngene pe woro me hambilians ki wot pol kare ken gang kon en duwa foj da man maluak Megulu City mo ko ninga tarera fut peke nywalo ni utiro fon ben to luak pe geno en o en futi kom wa kombeti mapat bene ki meno le mono tiro ngayo la mego mo achiel manen chal tika muar mi biunu kachu mi beru division me lo ilobo Ukraine kar ma eno chiro ka bitu ku le mono mego chiro tumwa ko kun no luak mi te dero mine kar mi bitu ku kong dakira der ke le mono la mego man madong ki ngeo no petime mi utangalo chalo la kwa news o tiro lane mate hadida kun nen chalo en dak bidwa korom mi tela ne peng lo hange bibino neno kinino ichawa angwen meko diko ki hano tangalo e radio al qaeda achule tutwal kawinyo lo hange matin